Bagai jengkmi nanti kajonga kalong na kabanta pakasorkar kan le AA yang kamanga kwa kalang ban le AA na kabanta upay ba bat nang taki briu jonga. Audio Jungle. Ki Menteri Kebayadan angni nagi kurba per jong di Himamoyan ki riramba ki teman kisan baro ki bayi yang dibasan ki parlok ki parajor bat kinong sinong baro nado kinong kemi kinong pa kinong ikai ki school nangta ki samla ki samhoy kenthai bat senrang ngayeng ngang liak mat jong pi ubriu uba baro pi itu bat titip sapang jonga Namdan kam ban batai sepang yeladi, handrai day mapi ban berkat dikai, kebanggaan ngadai ban le nang ni sakmat. Pun tang ban sukan penken mau ki baro ki berim, jong kini kadang kethan nam tak dijingtip. So, lamen Profesor Henry Lamen bat kum juru nam tak dijingtip imas niya bhalang. Kasnong paryong kadai kawai na kisnong donam hakipor kiba mensiwa. Kaparyong high school kadai high school kaban nengkong tam hathan West Hills baro kawai. But hakita kipor umdan school secondary school umdan hamairang lan yang mau keruat lan yang nong stone. Tang haparyong dan high school hakita kipor baro. Nasyuro siya tayo, siya nang spong, siya soyong, siya tayo, siya patarkma, siya rilangam, siya ti, siya ranikor, baro, kiwan school, hang niya paryong kaday kisnong donam siya, hagi post nem, sao post, sam post nem menchua, kaparyong, kalong kumta, niyo pao, niyo post nem menchua, kalong kumta, kan sadap, niyo postan snem kaday ka school, secondary school, hang niya paryong, barang itu ipor, nga tuho ya pisa, ini tu firma bahagian ni ki Jakarta South li ki hostel ki bahe John ki kena school ki bawan na ki light li ki district menta ban one school hang me aparyong bat menta namar bala minut ki school kelang ki Jakarta kita ki hostel ki ndamcho bang kawai lapendong no ka Jakarta ni ka quarter nong ikan Hamni kadan boy ka hostel bahe, sate kidan light ligi hostel ki bahe. Bat kini kadang kathan kedai kebalapan mi yo doctorate ban nengkong. Jong kini kathan barita idai bagi khot e ba spend marthong lene mas spend marthong. Unang ikai Ustad Hussein Advance College. Dr. S marthong. Kanuksa jong i kelapan mi Saya kiway pat ki doktorit, bat menta hang niya sinong paryong ngidon sa laingot kiway pat, ki balong ki doktorit. Arngot kiday ki persa jong baspen marthong, Dr. Coming marthong, balong principal jong Shillong Engineering College, ka college kaban ng konge, hamegalia, kabla kidaw, mende, day mas niyo ba? Nang tangidan ni Dr. Vinial Marthong, kinero, kilong, kinuksa, kibabha, bat mentang dan mengaruh hang ni, balong kanuksa na kabanta, ki kun samla, ibaran kidang san, bat kini kadang, kadai kabla penmiru sibon, ki medical doctor, kami setia, kasnong kabaduna ke education, hanrai mentang ni tuepi, kanam jongka kelas dang du, bat kelas dang ja. Di mentang ya kasnong paryong kom kanong kenong, kabalang sadin hadut kata-kata. Kanam kaburon, kabang ilayo mensua, kaladu kalaja hagini kadong kathan jongi. Day nang niro, bami, usumbai baru tenrai. Jong kajat beniu khasi. Akaban yo medical doctor ban nengkonge jong kajat beniu nyotrep. Baru tahu dari Dr. Homuel
lindok nong lai. Baka tenrai jauh kadai nang ni na kesnong nong lai. Bat kisami bat song snong na hangtei ha mau kelot. Parari para nong song snong nagaliang kinong san perthai ro. Umai hopping hopping udai uwe ni kisnan san perthai jong ka jala. Belapenyo ia ka jala Meghalaya. Andrai menta nalor kita kinam ki buram ki banglayo ha ki posnam ki bang menshua menta ni i bai ga snong paryong ka thai paryong la ina sedin ka klur ka spa klur ka hajar klur ka baga sarkar ka wanra ka tua chi ki babon ki jaka jong ka jala Meghalaya imas yo bhai le thru i kito baro hanrai kat no kan poi sene snong paryong kadau kalong bangim yo yikinong mikmat ki babian na ka snong paryong kadau kalong bangim dangsyo kinong mikmat ki babian na kadong west Khasi Hills komta kanam ka bangilabat mensyua kalaja no i parasnong ladagi kwa ban klibiang ya kanam kaburam ni kwa ban yobiang ya kanam kaburam jong kaparyong kabalabat barosi kata parasnong paratau kai kabapidai banle jibab mapi hakene election jibab mapi hakene election Imasya bhai lang mene katu ka budget yang ka sarkar anrai long lada ja bayo dunavut sangni long ai kambun seni yong ga biskim kata te kale tip ngan le ni kata ko bai dong ginahap berkat lang berpi para nong paryong anrai kawai ka bang akwa bali suya pi kalong bangam sim kwa satia ya kabanyele MP andai kabakwa mga adin banglai sim ta kattu kanni por hakasan perthai tang ban sipen kan mau agdo por garang khan hanrei ngalai sim menta na kamta ki kam ki bakarki ngan sipen kan mau kiai kita ki kam ki bakarki Ngilan kam ya kambaria PHC nakam ta kinong rimen PHC nakam ta kinong kansi bat ke area ng do nong lai kamta ngalalet ya kamane simenta ban dawa ban penyo PHC nanta amban umdi kor yong haparyong ngamban se bat kaparyong Central Development Committee banyak ki ban penyo ya ka paryong water supply scheme na ka special rural scheme kyang special water rural scheme water supply rural scheme hak to por ban hak to por ka sanction kalong khandai phon rulak na ka banta ka paryong area baro kawai bat khandai phosolak na ka banta kalau bertun kasnong kabahe kasnong balakha yanga kita kini kijinan kam kerki hak to por banga kenmau ngialet da kejip jong ipakhna noren we ni kiru temen jong ni kadang badan hadu menta nang ni nanong dom ban baro kin khat jong ka paryong Central Development Committee kia let lang bang sayo ya kene ka umdi hang ni paryong warada menta kala thut kam na biang syo kita kilong katto kene kijunan kam ni wakerki nanta sakawai de ban sandur ban warna ya kasi anardi block hang ni hapo paryong constituency kan mau bak kidor ulang ban sandur ya kata ti haptung chairman block no eme haganong constituency anardi block on bak kidor Bat kumtang layo ban sandur wan survey ya ka jaka ban bu ya ka mau thapraisan block harai kini kam kala suki adin bang lalong principal lasngap sa college
Ngelapan kan mau kirang basnong. Baragas nem ar hajar ar. Nilayay na ka procession. Nang ni na paryong siya nang silong. Panpelong ya kajing dawa. Ya ka sorkar. Banbu no. Ya ka motorization block. Hantay hanong silong. Paday hagas nem ar hajar lay. Lawan ra. Ya ka si anar di block hantay. Katu katni kikam kibanga persiang nam ta kikam kibakerki. Hadian kata ngalasang ye no kikam yele election na de kam sain bertei. Namar ka kam ha university kakia hadu kata habang lajon hanehu kum urida nangkong pat hadian katu kadisnam magasnam arajar kharar kum professor kakam kakia palat Hanray kaji so tenat jongai kami kai. Kalong kami jur hadu kata-kata. Hadu mentang lala ban penmi. Hanray umut ki PhD. Hapo kajing pet jonga. Badang dan metasa nyawat ki pan sayo PhD. Hakini ki kendiat senam. Wala da job. Yakni ki kam election ro. Ngahaban beten kumu guide jongki. Hapo kini ki alai senam. Bakin da PhD. Dahil na kita kijing kia kakam, barhaba ka sor ka nehu kala tungi nga como director, Janga College, Development Council, nga pet baro kumba kanday pautali ki college. Pet langro iki Medical College, Engineering College. Kakam ka lang ban pet ya ka management, amday ya ka subject hikay yang di college, yo pis go tu bakla. Hanray kumno ki panyat yang di college, ban I permission, ban I affiliation, ban pa inspect, yikinan kam mai de college, ke kam ka kia, ngam simpo sniu show, ban nang pai biang isa kasan bertei. Hanray day how benai, kendiat benai mensua, how benai April, lai pau tarik. Ngayo, ya ka phone call, now chief minister, pakwa ya kendo ya nga. Baday ha kata kapur, pangadan hospital naman na urayin, pang de kosil, ngong kumno kumta. Di ngelapan puan ngong ngamla beri kendui seno pilaman wan kendui ngasiyeng. Ar paungot kiwan, kirangba, kinoilam, jang ke National People's Party, ban kerpat yang abanele ketika MP by election. Ngong kiai pur yang asitayo, bat sitayo ngelaperkan. Hadin bang ilaperkan, ngapet ya kejinglang ka jelan megalia, ngapet ya kejinglang ka rin dia, ngelayo benda terikam ha, bat ke officer maper jong ka department maper jong ka sorkar jelan, kumjuro ki department, bat ke officer jong ki ministry, jong ka sorkar India, namarkan nihu kadai ka Central University, ngedai kam baki ministry jong ka sorkar pedeng kumjuru baki department jong ka sorkar jela ngapet dan kam sisa ye ki brio ki bala bat ai jingmut ia ka sorkar ngaya kendo iki laimat ki alam jong ka sorkar u chief minister baki ni ki arut ki deputy chief minister ngaya selok ye ki bagong ki bon ki kam ki bagi dai ban penbha Lada ka sorkar ka snap pikijing ay jemot. Lese nala ya ka ban penget lan ni persnot hu. Ya ki bahaying basem jonga. Bat eki bahalor jonga. Bangan pegiang ya ka deke jinggerpan. Laingot ni yesong deputy chief minister. Masnyo bahalang nang tawai pat. Ba preston tensong. Ba chief minister haying jongki. Ba kilong ngin persiang ban penurlong ya kijing ai jemot kiba pila terwa pila ai nakabenta kari khasi kari uhnyo trap uhnyo skom ane tu kiai kita kikam ki banglong ban sim kiai ya tin khasi ban penrung haka kernet bapra jong ka constitution kiam nakabenta kane ni sadon kam yati Pila judawa baro silenter mentalik kren hino sedeli jong
kata daw ngala perkat sakawai de ngong pe kini ki school kat ni ki college kat ni ki sadin mansua ka megalaya ka ra ya ka nam jang ka education hana ya ki jing pe janga komo officer ba pe ki college support ka jala nei i ba ka dan ka jing hier duna nak kedaw ki tin ko nang ta ki ang biang nak kata daw pihak panetre lang bat ni kom ta hadin mga perkat ya ka tourism kam jingok kai perthei la kam padroi si kitang sara sa tai bat sigwe jaka mang hawes ka sales dang duna ka development ka jingken ti kam jingok kai perthei nang ta ngile selok bat kidan ya ka jing menjur ke jing kelai ban ai jing trilang kemalong ikong bialen mene banginon kam ya kaban penroy kam jingok kai perthai uni lo mau tharaisan pasdang nalu lat meriau batkut hadu lat umsau dan kam ban penbha bat menta ka sarkar kalapan kre la sorbe ban akoyar lani ban sim jaka nakibrig belum try itu jaka bapan penlong ka jaka jengok kai ka ba itnat hakitai ki jaka benon lai sau teli ki pung halor ulum mau tharaisan sekitai ki dong mau pandur setai nang tahan di haram kla janong lat nang tahan markham hati nang ba ka bedai ka kendau jongi ki kur lengdok nong lat ngidan kam ban penroy kini Syusyu ginan kam ban kan tiu yeki wei pat ki benta jong ka jing im ka jongi ukhasi ka culture ka riti ka dustur ban penne ban pansa ban tip ban nang ban ken mei kha ban ken mei i ban khot pakhna lani ban khot mama nanta ban nang ban nyokor yakabor jong ki dorbar snong ki dorbar hima ngiran kam ban penne ban pansa bon ke ki bang layo ben selok bat kini kirang ba bat nas ngothu bat ki pediang ya kajing ai jimat bat ya kajing yathir kajing tai baro anda hadin bangla pensong dia bha nayu i ba ke sarkar kalong ka sarkar ka batrei ki nuksa ki balapau kalong na kamenta kinai kai school pitip kinai kai SSA pitip kinai kai ad hoc jong ka elementary school LP but upper primary menta gelayo ya ka salary kabadai kiang ka new pay structure kababet kababiang but menta kini kinai kai kila khambet khambiang dei kini ka sarkar kaballe ya kini ban wengi kijinge jong kinoi kai kiba julek ban shat ngan ban thia asura ka khamat sekretariat kawai pat khamat jingdawa kabang labu akmat ka sarkar kajing ai jingmot jonga kalong menta ban phai khamat naga menta ka secondary but higher secondary ka sarkar ka sedang ban penkre menta ban penyo ya keju ka pay structure naka menta ki secondary but higher secondary ki mampadyo grand in aid hadu menta but hagini ki khendet snam ki banwan nganget bakenero country kam imas nyo bha ile thu mene ya ki jing pen kre jong sarkar naka menta banwan ra ki local markets ki mabiang hakaba pinyo ya ki thi yeki mar ki bapenmi hakisnong ki thau ki jongi ni dio pan hayo do lai tengka so tengka haba thiet pat ki basa asilong upan ulong hakadol arpol ani apoi tengka si kilo kadno ni do nong ki nong rep hanrei na hadin bala pentrai kam yakini ki local markets ki bahe ka jing yo nong jo ki nong rep kan long ka babon bat kanong ka ba mentoy nang ta shushu mentala sorbero nakamenta ban ai jingarap ikinorap kani ka kam nang ban kre bat kadang yak sa prang
Iba kini ke sorkar kedai ke sorkar ke batray. Dari na kata daw. Nasa tray lang. Bat na sim ni karay. Bat na tray lang. Bat kini ke sorkar. Kisrok ki bangim laban penbha. Kisrok ki bangim laban penhe. Baro silang tiar kiong. Hantay. Hantay ha 101 area syarun poy Serpi. Amla satia ban kata ia ke jakau sipai. Ban haban nilet si silong. Ni sakut hangtei si kenta. Kumta kinong paryong ki bakwa ban poy kloy silong. Ki haban mi na sinong henriu baji. Lemda kumta sakut hangtei hapar silong si kenta barar kenta. Hanrai menta ka sorkar NPP haba keren yau sipai la ki ministry ki babak ya ke defense. Ya ke defense ministry minister hadeli kitna ya ka sorkar hanni bayalam da ke NPP iparari be namar kata daw ngalaray ya ke banyele ya ke MP by election na ka National People's Party barke jing community ka jonga kalong am na ka banta pa sorkar kan le AA yanga kamanga kwa kalang banle ay na kamantao pagba bat nang taki briyo jonga